Okay, Abusia, all right, stop. Collaborate and listen. Young fans to me in Ancient exclusively. Ewo Kumasi Asante Kotoko Kwan so na yentwa so enko yanim ne nkunim die no enko mame enewo na nyina yenhye yes na Kotoko ye yi a na efa no ntoma pafra a ne mu ede yi a ede ebie mu a yes okay yamo akwa basonko kwan so na yehye otwedi ampo nyankopon so omboa na obi bia wo ye no infra dum enkwa adum na bibia enye pokekraw nchirango a na yenyina no yentumi ensresre na Kotoko so emfa ne ntoma pa emfemfra me di Derek Saint Kizito yes yeko na yekuta quick update kakra asante Kotoko yetetete na no adakra na report sha se pagya no homene so se Kotoko beko South Africa Kotoko beko Germany Kotoko beko US ochame kwa me nyumbi oboy afi beko Germany o sa pepe afi ha obi we hitri die nyumba inti ni nyina mu no yento aso na yemfama de tie ene say your update with regards to eno obeka ya ye ni enua area super Ortega Michael Tifodi nkomo oba ministry no ote nkomo bi o de to ye nimu with regards to Kotoko trip to United States of America no your update ho ba nya no ntina na matena se ye de no beba America ha na ye wonti nsensem kakra fa ho ba ye de ba be dom suko na ye te ho ama na adom bi dom ya ye next episode no ye be call ako Germany ni aye call asa ewura mu US na ye wonti ye sa de be fa ya ni aye call to Ghana ministry ho na ye de ni nyina ma but ene de ya tie no anase de abeto enim ene e ba be di ho adanse ye producers de omo doso pa omo dewa koba ne sa na we free ha we de ba onfamra na ka bomi asone so de editie sefata no eno ene edi hyiawo na enema atimi abawaso ye kama information de kitawa pa now yenko ni say Kotoko na no de beto dwa se South Africa trip pre-season ene ade and I'm say so kra e ma yenuanom e Port Elizabeth udru South Africa OR Tembo na airport OP Johannesburg now kasa ko Port Elizabeth I think okasa for flight is around almost 2 hours and let's say 1 hour 45 minutes let's say bibisa now okasa for bus and now say for quantum wa South Africa that asma make unim quantum no ayen ho kan ketua bi a enka Toyota Hiace ni bi and say okay sprinter mini sprinter ni bi ya yen kan sa o for sa quantum na ultimate di be 16 to 18 hours by road still Port Elizabeth was ombe host to Kotoko omania bre just say almost say Kotoko am passa mo South Africa dey anke be host mo am just say training facilities o makotu twa e dey abe church si am fam Kotoko mpanyimfo no enya agro hey ukọ Nesprit Kotoko fans also yeni omuso ani abre Nesprit ho so omuso be hosti na ka Kotoko mra ho Johannesburg dey say on ahimfie no omunso to nsa frɛ ne ade a sɛ Kotoko ampasa mo beba nko ade a ye beje mo first aduane kra ma mo ntobi ye wo Ghana restaurant wo ha ye be feed mo ene wan hwɛ a mo nkokra no mo ya akese dey nso ye mpese mo be akese na Premier League ye pese first round ye mo nwie ni ade o but a kyerɛ odo a Asante Kotoko team na manfo edo ede ema team no now update a yensa kan say Germany trip no it's still on course per the reporter a free one eye organizers na so ye eba no in as much as Shaka 04 no ni ade oko on website Shaka 04 wo second side and I say one the lower side no yen kan say Shaka 04 2 that is any senior team no na second team no and the Kotoko friendly match and so cancellation abeto no still Kotoko move to Germany for pre-season no it's positive and share that end guy off in Chemuno and say agent omudi hu dwuma no reporter ababeto dwane say Kotoko mpanyimfo initially omudi nkan the players free say pam wo mo na say ja omo kwan mo koye no ekaye no omudi on particulars I did to kwan travel documents no passport eko koma wo mo visa no ni ade no ho akwankyere no omudi hu dwuma eno achi Kotoko signing players ahodo base num ni nsia no so womo esa submit one particulars no
edema the said agent na and also odi hu juma now yɛmfa ntodwa ɛma sa Asante Kotoko bobo no say ye signing wa ɛsɛ passport ekosu na eko German aso ɛyɛ enam santi ɛne ehwɛ petetekrama it's likely ɛma so ankasa ne man entodwa enti per reporter yenya ɛde free agent a organize ne man no it's likely and it's true say move no and die off sa Kotoko betimi akɔ Germany not preseason no wɔba a couple of matches and as 3 matches be either say 2 or 3 matches be ɛwɔ hɔ no ma ɛno ɛnkyerɛmu a mepatrɔ yɛn sɛka na extended version of nkyerɛmu no ɛne sɛ Kumasi Asante Kotoko nano a ɛne area ɔte ga di nkɔmɔ no ɔde tudwa ɛma ɛhu DC United game and the parliament ɛna ɛfa ho ka na ɛbɛtumi ayɛ September but amfa anase ɛbɛtumi akɔyɛ October FIFA Day of International Friendly no na yasa te kra sɛ Kotoko nya offer bi from New England Revolution and also ye kyerɛ sa nkyerɛmu de ma nene they are telling say Hartford Athletic wɔn bɔ Pratt and Whitney Stadium hɔnom na bɛka 2017 the Black Stars of Ghana wɔn and the United States of America men team no USMNT team no bɔ ayɔnkeya kansie Asamoah Gyan sa game no I think was say penalty or so a free kick being so something like that yeah hɔnom ɛna Hartford Athletic and so esi o makan team no ɛwɔ Connecticut ufi New York ɛkɔ hɔnom a it's virtually bare 2 hours let's take it like that ɛwɔ Glastonbury and Chiasu hɔnom ɛwɔ Connecticut deɛ also New York New Jersey Connecticut Massachusetts deɛ ɛyɛ diem enti osa for one Delaware ɛkɔ na chi Virginia hɔ ne Pennsylvania also the FA who you do be pay. Now with the temperature hanomo. Yes, Glastonbury mpapreso honomo ewo Connecticut and na Pratt and Whitney Stadium no a base here Hartford Athletic e hono musi akan. Ya tese womo epese se Kotoko benya ba US ne nko ade a omo ma me board DC United no nko. Omo pese omo nsu no omo ebo friendly game. Eno de aba betodwa ye de ma inactive for exclusively. Yes, eno eni nchemu a ebobo edeba. Now the tie enie yet say 8 September enna enka game to USA no ebetumi anase game with USA team no ebetumi atodwa but Ghana Football Association enyan sanction ye enya ne bone so nemom ye tie nyina ne say emu ho na Ghana Premier League na hyase na it wouldn't be prudent say ye share season na sia Kotoko ebenya be 2 outstanding matches ebia na mana koye bibia o kakra in a sense Ghana Football Association any Kotoko mpanyimfo any organizers ni nyina be kan bo my meeting no makọ benkrom baako ombakọ adwen baako mu say oh any the sad ya mo yemfa nhye da say na ye nyina kran support mo no mo amua emakotoko enkosi akan no eno ni nkyeremu a yensa aka enti mpanyimfo betena so na bibia say yo no ayo na Kotoko ko Germany na all things being equal the likelihood say wo mu wie takwa game na Germany beto so from Germany say Ghana Football Association in Kotoko it drew amicable situation with regards to conversation on benya any organizers na any ebi on betimi fly direct from Germany to Bia your friend say United States of America ha na obaba be som aba be sia yonke ya kansie e okropon yi mu eno ni nchemu abeto je say 3 teams ena wo mo person ne Kotoko esi akan Bako de established that is DC United a base Washington DC. Yes, and no. Now teams mienu a woman so person mne Kotoko esia kan no New England Revolution ebo MLS ni bi and Hartford Athletic esia kan Pratt and Whitney Stadium Glastonbury Connecticut kropon no mu no ehonso woman so epese se Kotoko nyaba dia ene ekan yes woman so ebesi onke ya kansi a the Kotoko ne say no aya attractive abroso teams ahodo epese woman ekabom na niam ewe painti just by the way of say amount update with regards to Kotoko akwantuo no de ebeka ne say ekwan bia so de all things being equal economics kwan so ceteris paribus Kotoko ewie takwa na abo so game a omode kwati stadium na no a
the likelihood say Kotoko betu kwan no e best 99.9%. Yemfa 0.1 nka ho because onyame na sa kire wiem ono ne tonsuo no sa esa so bawia enti mre ne nkrabia ekuta onyankropon but per now the amino ka say there 99.9% Kotoko ewie takwa game na wona betimi atu onto akakopie mu Germany eno ni nchemu a eba South Africa de no yentu punum wo ho enam say Ghanaian community a Port Elizabeth Ghanaian community a Nesprit Ghanaian community mpa ewo bia your friends say Johannesburg omu nyina say they are ever ready and they are poised say ombetumi a host Kotoko na Kotoko ni age abroso team ene muaye de say team ena ya kono say na say to yeda so ate say tu nyame kese otumfo yeda say team say wo run wa de free manhia himfie aye akwa bi say succulent aye mouth watering chese anunsu aye de Kotoko no anunsu aye de dodo aye sweet like candy aye say butterscotch no enya grow crop ya remain supreme Kumasi Asante Kotoko enti sesi ade de atetea efa Germany no ho US no ho South Africa no ho ene yakaboma ya bon tofa I say the SDA for Chesaba school awie no was yamon tofa summary eno no yes na Saba school ne free Sunday kokosi memenda you can say Friday Saba school ni nyina no ne abon tofa enti tofa ena mabo ade ama say akwantuo ne de edeye besu but adomi achina yebedam suko near reporters out do Germany precisely Hamburg edin komo na omo edin samna to Germany and of course you said in komo biem ye ne organizers ni bedin komo America kropon mu ha and now fin so you remember South Africa na Ghana for na are ready to host Asante Kotoko no so ye ni bi so abon komo hey mo fan chairman Durban for me yimu free yes yes mo so mani abrepa and a Cape Town yes mo so mani abre enti no akwa be say 5 places and on South Africa almost so person who host to Kotoko yes Cape Town ka ho bi Durban ka ho bi Nesprit Port Elizabeth and afi Johannesburg na Kotoko ko sia kan wo Port Elizabeth enya grow e na Chipa United ebo mo ball Chipa United yes I team ko Fatao Dauda Lion Adapen from Orlando Pirates no eho enokoda na P eho anika Benghazi ebebe ye won komoda achen on na ye hene na wadi hene wo open Kotoko P de na grow and am say Port Elizabeth no Ghana restaurant be or top cake no mni adi nyina I ready so mbe host Kotoko krobia emwa dey enti Kotoko akwantuo no ho no ade bia bebe bia no ye be somo by the way again na obeyama me obe subscribe to this channel edini GH live ehia pa very good so be subscribe na bia to fema wonsa atumi aka no pokikra kwan so emu obi ntie meka nkyerɛw yes esa wankasa nso tumi ebeka busuakuo ihu bi na yetumi ihu sɛ de yakɔ ye form WhatsApp platform for Kotoko ahimfie yes edin no GH live media name no but program no Kotoko ahimfie into WhatsApp line no ena scroll ase ho no betumi afa na waka say add me my big brother na anya admin ko obetimi nso aka say o experience bi a opesa wo share with us they nya atitire ahodo bebre ompesa mo share my experience wa kwantu mo ne Kotoko sem ho kwan mo fa so be Kotoko kwan bi so Kotoko breaking o mo heart na still a donti omodo na kwan bi so a Kotoko edi o makoma mu dem no mo ntimi nya da yes that Kotoko nkrofo do Kotoko enyagro kra enyagro enti de tie nyina eno no look at that say nkrofo are ready to host Kotoko nika kwa enti they say Germany USA South Africa yankwa adwa ana yankwa ata emu nchemu nyina no exclusively yesade bebro etofema echina bedom suko ne adi ho nkomo channel so china ye ne legend ahodom ye no bedi nkomo wo yen platform yi so stay glued to her na finchemu ni nyina no ye mfanhia me ni Derek Saint Kizito bomaden na emia subscribe no so mame
na ebra beka ho bi na mfa nkyemu ni nyina enhia wo do kwan so. Yes, edini di hia pa Derek Saint Kizito enemy din. Hi GH Live. You're very, very, very far away. Subscribe to GH Live. Everybody, GH Live. GH Live. Subscribe to GH Live. Everybody, GH Live. GH Live. Subscribe to GH Live.